katina mai bon kwapso maka wan ayele no yel video ma yetwa won tuo o ma nyirvo nzan la kyongo die to akan yarma do we na tuma ka ko lafseletra anko bi asangaru mane nye eso ko anan na dash 5 palma ka tahla nyela duniya sama agba ma nyirvo nunda ma bakana bo no program zo Abdul Basit ku cirenya host zemal tra na ma yung pa ka bo no kum yerga tang na ko bwana bonlu ne pa kyaman fas lala nyele zan chambe kale ka bo no go beche kala kum yerga tang na ko bwana bonlu ngoma ngone ya tin pun yer shela tamal pasara be tamal pasara bel so ya isete zale kata kana to bo no program zo ne to kum leta yeten yele sham tin to zo ka ti yar sha yeten yele sham kan yar an yara new to the channel an to ko subscribe ka di belle ka pa ban yar to contest first phone anytime ka to drop as apala it's about no ku yar ngoma de be ran na live se min sura ta fun mal discussion be tra ta fun zan so yeto asona ke chen per lo ngona nye main chick the boss lady on user sham TikTok mbalama so to ku kam na to no programs o ne tete mpasse lo solo ka duani nabatangle mbalen ya ven yalanga ki bang kamande mistake mbalama like o gbaba yor kar yinama so like din yale lama direct yale karatinye ngo minongo den to paso kam ni ya shango ma nyame nyongo yuna ka bor na yalla ma adanan bala to te team na mai pagaran ya te ban valeji ma te team na mai pagaran ya ni ya shango ma ni ya shango ma ni ya she tulama ni ya she dwanyang na ma zo kan yelle tulama den tenche ka ye na ngoya la nyi yi ngwa ka Yusuf first one ma ya anuka tie to anwone main chick the boss lady one year second time ka tie yelle ye to Kaman how program pune kamatin da fun yar ma orabe TikTok live with guys kare chena kan want to gather courage and vigo bele and yo bele wuhba Kaman how? Anyway, at end of the night, in the public shall work around my Dropping Philia. What? Kaman how? Kati yedi to ake orabu zo da bi omi rabu zo ravi kai yinanti yara social media karman la no mbe shelen yala hainra nan video maro ora comment barely about it ne show ya le the screenshot kanya kama karman la kama no mbe nyele be pride shelen yale pupo mi na kwen ya shanya tena chima an yeten dirte solo no shambo la nyele kuma ye manga dina bana kpabga bana foso kafa nan pamte te katedi de kafa kara una bana foso mo hundan ma be ka slapa am ya de labiya na ma ne yerga da taba jiya sham nan da biama ba kun nan mo wikala akun ya an ba na kama injin koron ba zan ta ma loro do ko chan shele an ba na ban ma nyen na hambo tormi mala de yayi na abu anyen jam pam kawula ma won ya na zan kpam varso won min kpam betumda aku mu aka wula don wala din te pa ka so ya na ran da din fo sha nyeran bi sham don wala kpar ne kar la biya nan ko yerga zayango over to bo ku to mu wurin machine ma sa doctor pa bolaga now ti kana ye to afune dra nan ya ka yina ti yara kama anytime ayen yes sexy to abe kama ayen di fila da mambo wumsa Kaman how? Yes. Rayuwa. Iso namin zang baby oil nyap so. Bobby Yulimba. Baby oil. Man na aku buara ambin ma ka akulu yar magba. Kaman how? Diba mala doggy. Diba mala doggy ba di charga doggy la din ma. Na? Wula nyale. Sister na yo. Ayen zala plus oil la din ma ayen zala plus oil. Ka gura. Ka wa agbana so sa. So kaga ima panyanga ka you know la way man. So the going chala plus the enchanted tracing too money. Aya ka ko ouch. Kaman how? Dan ma ipuni wala yan na min shishana shukuru shishana wa. Osman mo. Totin Magbana min.
So mauna Ni brat pakken. zang wat Shukuru pakken. brat zang man che shukuru shin shala she bun yala binde so shin shawani. Ai ka tinin ba min binde zaya. Tinin mu halitum tu panye tu mang ma ka na sense ka tun am la tile ka bin zo le ko. Shin shawani. Mai ko na kara binde wadi zo shaga tin ya bra. to la kar dwe anda ko ye a behlo wo ka to para te na chinta solo kun ya solo e on zan behlo wo to ma bi son ya ne solo e biane chinchin ne pe ga ale to ma solo ngo te chinchin ma bi ga ale ka te yu na ma but it's a very like big disgrace in yele inte an claimer na yila royal family shelma anyele o claimer me no yila royal family na to big disgrace in yele adang yi dua nang adang pune abana makaba dua gabe dang pune kanyen ka am kuri dang ma bukata shell because somebody na haitem sami gba i dang na kama even video ngo yebe yina to ku bukata shell ta dang an kur bukata shell ma nyam la hu ka so abin shi adam pa bukata ki kpale na bukata town slaying ma dinin ye tuma the first thing then nang ma to so am na on dilan yete nan zo doku yete nan zo ti ata gbaga banama nye ne bo na trend ma abanama bo am na trend in a good way ata ban jar certificate ma ka kopu ka gbaga yelo nye ne zang ben yebo pan yebo wu nle na chimsin yero wo social media ma atam nang la serious nang damlia ka atam nang serious en chanshe korte what did you achieve nyama de tenere de ben shakane ka zang len nang ya karanye vieto akatiera ka ina tang mar jere na bo am na trend den sana But you can make video ma for you to trend. Then you can be posting in private, can post in public ma. So the thing that can get to just government in delete them. Man work and delete bumbo. de da dam kane mbo no trender ka do en trender me ya kan ya negative way ko en trender negative way ko en trender so to kam na te tia ye an claim na nye like kan yo cha nya ma yes but en zan let ka dimna yi royal family shell ma za dunia ne pire na man ka use Cha nya ma. I'm from a royal family now, so like entertainment so kana atmozo until that just to make fun in jargon kan mala iran like never cha ni ma I am from a very respectful family. Maybe in down banazo kani. In down wulan kani but I'm a very like I am from a royal family so can never charge any power. If you claim Aba just starting from you. I disgrace a royal family ma sama an yare to ashel so come me but do around na to kubukata so nye ba mi ai no sham ta dan ka zan a dan to na social media na to ku habata ne ba ka yara bumbo ma on share da nyam share ado de ni salkane ani ben share da ka video shan ayar na ka trender ya the acting kan dunia yango zo ka ben zan camera pa ka actele ka de yuare ente pa ngo actor porn movies so matina to nyani man abu na trend hale ana to di chantere actor pornographic ben yarama bet ka ben no mistake ka shinkafa war kembia zo na ka ben miya yen yel sham akul be zuara dan ka be zuara dunia za ka bu miya yen yel na won shiam in sapago ko chata le kayim na tiya na won ya no yim na kifa because ayeta na ashela da ka chara yina ka timi na shirka ngara ado ta hankal guya an yare to ashelma ni sai ni frustrate aban sa ka bo no ya o chim lo vi ngobe like the point yina so ndi yen nan la no aku zan she yab jarama ana to like convert it to an apology for what happened. Abnya, chabazanga gari yon pasara na kanya. Ban vial gara, ban mal lar gara, ban yes mal sapta ngara.
dan labiya nan be tilga zai gba we yele wo yes ban package le ka pente pergale ju ama ma ne nye anye pa atona am ban ne jilma be na ka jilma be ka be non wo ga be ne en yabra le ka de ka gba za zang na te en zang de wo re nerba ne den san ka wo re. So we are not interested. I'm mad to be frank. Oh, video on anyel. How can so hard work bank and will magba. Uncle can mana ntinye na chimba kama 7. Kama kabo gufo kamba na bon gubele shama haya. Uncle ka tiza fan ma taben lamba yo. Che kan ya ka che kan ya ba. Na wona tilara, na wona yihdan garla folo. Me yel mi ni be ngum. Yimbe ngum ma. To non kwen zanga solo. In ko yiri biya bahar dana shamma kaba ko iban hipra iban no biya ka twen dole la biya na iko yiri ma worate yes torozo the boss lady Kaman how programs or anye social media yel mama ba yo aban ne shamma bet mbom na aban ne duniya ne ziyama Ghana ne ziyama tamay ne ziyama busuleme katza biyan ma ka pyang lan sutiza o jebin shaka non wona ben shi na tugbaga bet laban ma abuse tugbaga right yes an ku maga ma no shaka yar ma I will man a human right but agba abuse social media ma right yeah when you right ma when you in right ma what is it so the piano says so I'm going to in Sesselene. I will ma karman la normal ya be a in Sesselene. Katina me bon kwapso just because o defenders o maka one yes maka one unzan la kyongo ayele no yel video ma yeto a on tuo o manirvo afan ma panya sulu ye panya sulu Mr. Konan Karina Waki, Kuller Postra, Tonguman Postlo Manirga. In Madame Nangarla, don't be in a mass obey. Yea, Madame Nangarla, when la Postlo Manirga, in Madame Yirsi. Unzan la Kyongo, dear to Akan Yarma, the way an atuma. Kaku loves Selectra, Uncle be a single room man, and ye is so quanum na dash 5 palma, Catala and Yella Junior Sama, Agaman Yerva. To tell Malanium Bal. I classes man bala. I'm yet so come the United Akantina TR Jaram Shell. You don't talk sense. Entertainment my limit. No. I'm here to ask to Guyale. I'm born on ye happy. I'm me entertainment timer. Ye might pay. I may have a photocopy. Mumbaku social media and none de la Jarama. Karkahankale. Kai boss lady pay mumba kube social media non de la jar makar ka hankal so I ka hankal be shi ka famare piem be on just because ara tum gialam maybe kaniro ataka ka boss lady kana ntieno maka one chelio like no sha he's just entertaining it doesn't mean like sway pa zo di pa sha de mara mala zo pa ko pa ma what is the mistake the kana yo samle Cho obang the tile ko tumma. So boss lady that defending him maka one doesn't show that you to come to social media and fool her to an extent. O yem na on she na kabava. Ka gbazajin man ka na on she na kiva because I no one year dey to abe won galem o man yerga. O to American yarma those o man yihindene na on yem ni so yin aka ne to no. Ka nga ku to no ka ayel bene abang ne sa nyela dadam ka be Ghana ka be tamal ka no won yede to o man yervo atonye ndem na pion won ya agbadanta agba mala sometimes say ka to talk sense tebe nche imbe nche shama social media is about data men ben yara to adi pa share ishi agba pa 12 o'clock me ikuto duna live so laban ma ngwa tebe nchere ya to ku wamna ti ya anyim boss lady de tuna so na on pa ko chatale ka che ka nero bang ya you feel sorry for what happened
nko yina social media nti yara karman la sonyo o mala dignity shele maybe for the sake of video ma content ma wohrom ne so ka ngmalete so boy an suka ka yina ro fa ka pa bi cha ma bo ka so move ha le ka tan mara ban wona sento ka do boyfriend likele o bon mistake ma won likele ma mistake ma pilin da sashi an gada courage no phone zal ka zan da zam wo duniya za ni ka mistake ma pilin so video sharing yina ma za so ka mistake then ne the boss lady a mistake ko nya bane yimna ta repent ka so na ko chata la ka tum sandana nan nirba aku to tum sandana nan nirba because so ba dihra so ba nan da mu an ya rasha abana ma diha ka ta jiya ma a family yula ka ta jiya ma for the sake of ban yula ha ka ta zo na shama ta masandana nan ba other than that kama yin ne jama maybe shabiya ne imalan ya ne ko kam na duniya ne da ba yula ikan ne ibanam ne yuliya kiti zona pasha ma agbatin nam zuya because di nan da bayi atin dwabia ko bipie because social media di piama ko to ko yi halabia na ti yuna u adonia ama pambi ho u nyam this like how will you feel by then jaz opportunity ka ben shi aka man ye no mbe ki non jaran kala yina tin biar no katien zan pe kaya ne abu no program zo mbo Abdul Basit ko chire akolana as always Yusuf Abu Turson one producer program o Siba Haji nye cameraman amila nyela new to our channel nkuti ramana subscribe makadi bell anytime got to drop content ka gwazanyara peace out.